Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naga bati CTV ni priang subhaya pi baro syakimat kimat mentah ke janmit sengio lengka ka khatwei tarik Rymphang arjar arpun riu. Ini sedang dagimat Khubor naga Jylla. Sembut Menteri Rangba ke Jylla ba seniau bahalang dahar ulaong ba ke sorkar kan le ada ke bateng ya gitu bedon keti ha ka jingti dawyong beain. Halor ke jingja ke belajar ha mensengat tang sko ulaong ba ke sorkar kala le ya ke bedon kambaro na kaliang jungka but ulaong ba halor ke ni ke jingja omdei banile politics but ula pharu ya ke jingsngolem sya ki bahing sem jongbaro ki bayam. Presiden jang All India Trinamool Congress Meghalaya uba Charles Pengrop ubadairu MLA jang nong thamai constituency ulapan pawe ke jingsong si halor ke jingja badang shen hatang sko but ulaong ba ka jingdo ai gimen simbrio kanom jin dalaja lada ke sorkar ka khang sinoni ke jingti dawyong beain ha ke Jylla barok away. Kajing yap brio na kajing Pyrthei ka krem doyong ha mensngat thingsko menta kala kiu sya ka life huingot bat ki ba mensau pat ki don shphongot kani kalong kat kum jing betep jong State Disaster Management Authority jong sarkar Jylla. President jong ka Jaintia National Council ba sambor mi lengdo ulaong ba ka seng kala yo jing tip ba ki ba bun na ginong belati doyong kidai ki ba wan rung beain na Bangladesh. Ulaong ba udon unong belau bala pla bagi don santeli gipar nrei hagasni baja ke jing Pyrthei dynamite om don nong trei setia haki arteli gipar ulaong ba kala bandon shalandet ban kala ru bandai ke jing hiar thma ka ba jar namar badang shen ka Bangladesh kala berngem ban hiar thmai ya ke north east uba sambur mi loong bagani ke jing ja kam dei shu ka accident bat kadai ke jing ja ka ba shirkai ba. MLA ke North Shillong constituency ba Adalbert Nongrum ulaong bagi pipe ba nong syong snong jong ke Jylla ki kwa ban tip ki ai kita ke high level. Uba Nongrum ulabu jingkli ya ke Giant Hills Autonomous District Council ke balong ka nong yada ya ke kendo ke siap bat ya ke elaka sutnga ba balai kis ngap jar ya ke kamti dawyong beain ki balaja barok sikata ha kathan mensngat thangsko. Sembut Menteri Rangba ke Jylla uba kmi ya ketenat penroi sor uba seniau halang dhar ulai tu uba mentau snem ke sorkar kala pan play pait ba ya ke market complex ke balashna hayo polo bad ya ke complex jong ke MTC ke badan ha police bazar Shillong namar ba ki jingshna ya gini ki artli ki complex kila jan dep arta. Nak daw ke jing slay haki surap tang shudai ke por slap hakatain jail road MLA ke North Shillong constituency ba Adalbert Nongrum harangkat ki engineer jang ketunat PWD roads kumjo ru hak jing jan lang ki nong peniak shnong ke jail road ulalej ban jurip ya gani ke jaka khnang ban yo shna no da ka nala ke papaka khnang bagi pait ba kinom jinjar shu ki arngut kilong kemik badai ru shipara ki ba napok snong tenghor jong kathain rimuliang hapok West Hills district kidang yai beteng ban penek pensa ya ke jing hikai thain pla ya ke bakila yo jing hikai na ka kemi jong ki ke balak lat no kata tang da ke ba penon kam tang da usit bat uksai kakong H pangniang bat kakong E pangniang kila yatu bagi kampen le jingmut bantan ya ka plakieng ya ka baki la peniat yo syadu syashilong bat baki angnut banang penhe syusyu ya ka ni ka kam ban peniat yo kambun ya ki plakieng hakawai na gijingja bas ngau shirkai ukun persau la syak peniap bat syak dan ya ka met halaki jong ki kni kat bau dang lek tre syaklau ka ba om da jengai na snung ki pulit kila kem laingot ki brio halor gani ki jingja bat don pedeng jongki ki bela pla ki pulit ba kila peniap bat shan ya kamet uba kerang sau kemi bat bread ya ka ha ka wei ka wa ka balong twei ka badon ha poshno ka kan hon search and rescue team kala wat ya kamet yap jong ba kerang sau kemi ubala subah syak peniap halaki jongki kini ki pulit bat ka kanhon forensic crime scene unit ru kila poi sya kini ke jaka bat penlong ya ke jing toket bat ban lumi ki saki sebut
ki arngut ki nongrung ke jongga kanhon SRT ki larung hadu arsin hakawai ke twai ke badai ke jaka bala suba bala bread ya kamet jong ba kerang nrei habaro arsin rung kim shim lalap din setia ya kamet jong ba kerang saukme kaladon ke jingja aksiden ha ke shnong makoi bari maudiang Rymphang district haga baka jeep kala telun syariat haga porbu nongnya ula persang ban start gear haga jaka ba penok namar bakam start show nrei ke jeep jong kala telun ban syariat lapan kit yu she Bethany Hospital hanong po nrei ki doktor ki lapan bena baula yap shwan poisha hospital ki pulit ke anti-narcotic task force Meghalaya ki bala yo jing tip ke babnia na kita nak sentiat ki lahir sha jeep stand yodo shlong ban penlong ya ke jing khenra bat ki lalap ba yau ganja ba khia kumba arpu khandai point nyupsan kilo aa la shutep hagi berni bat bala song bah ki kot gisla la e no hadien bagi snar nong khai ki la yo jing tip sepang ke jingwan khenra jong ki pulit Kidikot jongga New Trap Integrated Territorial Organization Umsning Circle. Kala yobat ya ki arngut ki Muslim ki basyong hakwai ke kali tata sumo ke bami na Jylla Assam. Ki arngut ki Muslim kila pla ba kim tip syai kin lek bat kim don satya ya ki kot kisla ke bapiang. Kayeng kesem jongga kong Mailang Barto bat uma Gregorius Dekar gibana kesenang Barato kila yo kayeng sa patmai ya kabala pledo Father John Michael Marbo badai parish priest jongga parish Barato West Giant Hills District. Ya gani yang thamai la no senyang do Dr. Willie Meyer uway na ginong le bhaw banari Germany bat la penbit penbiang bat penya ya ka jingtai da ka Giant Hills Development Society rengkat bat ka jingi trailang bat ka seng Khubor Germany. Menteri ke Sarkar Jylla bakmi iktanat Sports and Youth Affairs uba wailat Miki Jylla ula play pai ba ya ke enter university bala pelong da school ba University of Science and Technology Meghalaya hagani kelempong lai simenta da ke new santli ki kenhon ilakai jongki sanpho tli ki school ba ke balawan ban mikmat na Kylleng ki Jylla jongka East Zone mentang ini khmi ya ke mat Khubor na Kylleng kari Menteri Ketenat Parliament Affairs Kiren Rijuju negasni ula keno bagi MP keseng Congress kila le bakla persya ya Rymphang Om Birla haga kamra trekam jung da ka bakren ben yu Rijuju laong bagani ke jingle jong ki MP keseng Congress kadai ke bempat juja meno ha Parliament Menteri ke Sarkar Pedeng bakmi ya ketenat Telekom Jyotir Aditya Skindia next ni ulapan pau baga Sarkar Pedeng kala temu ban penting na baga jing peniaso ya ki mobile bat ka internet kan poi syaman lagi snong Kylleng kari India Menteri Rangba ke Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ulaong baga Sarkar Jylla kandang yai peteng ban kendang ya ki brio ki ba kentur beain syagi jaka Sarkar da ka ba penpau bajan arpun rio hado arpun nyo lag biga ki jaka Kylleng ke Jylla Assam ki don mentah ke jingsya kentur beain hagi brio Menteri Rangba ke Jylla Telangana Ravnath Reddy bat usumbut Menteri Rangba Mallu Batti Vikramaka kila tap ya ka vote jongki hak election municipal Menteri Rangba ke Jylla ula poisha Kodanggal ha Vikarabad district daga Lengsuin na Hyderabad ban tap ya ka vote jong ha Zilla Parishad High School Ka Patna High Court kala yo pediang sakawai pat ka jing berngem pen Pyrthei bom next step kabala pen her sngiu ya kinong trei haka kachari bat kala hapan pen ken ria no ya ki sabar kani gade ga jing berngem pen Pyrthei bom ka ban riu Kayeng Bishar Delhi High Court negas ngi kala pha da ka notice syaki pulit jong Delhi hadin ka jingyo pediang ya ka public interest litigation ka bay bat ki mokot duma jong ki briu ki bajar ngai hanong ba Delhi hakini ki kindiat tayo Kajing shna ya ka Babri Mosque ha Beldanga Murshidabad District jong Jylla West Bengal ka bala buhay shnong da ki jaj menriu red part kala sedang negas ngi Kajing Shnaya kani kejaka manipulate Muslim kadai kebala terwado MLA jongga Trinamool Congress Hamayun Kabir badang don pedang kajing sya sospan
Mentang ini pai syakimat Khubor nak leng kiri ke Pyrthei. Muhammad Harun Al-Rashid badang don mentah pedang kejing syak penerengkang par. Ha kejing keren bakerpang bat kawai ke kenhun bapau khman ula batai ya ke election jongkari Bangladesh kepala temu ban penlong ha kesni palai. Kan long kum kawai na ki election bas new tam ha ke history jongkari Bangladesh. Ki head officer jangka tenat ya dari jangka South Korea bat ke Amerika kila penlong ya kejing ya keren hasil negasni ban wat ya kilat kelenti na kebentaban kentiu ya kejing la ban penek pensa ya ka kam ya dari la ong ki head sipai jangka Joint Chiefs of Staff jangka South Korea. Kat bagari Bangladesh kadang penkrek na kebenta kejing tap vote haga general election ke bakhat lai ke ban long lasai kesni. Ki jingsha thambor ha ka sain Pyrthei bat ke jingsha thambor jong kilat Pyrthei Khubor gila nang kieu ha ka lengkari layatho kilat Pyrthei Khubor jong ka thain daga ba pensyong nong rim kat kum ka kaipot jong ka wei ka kenhun ka ba khmi ya ka hok long breu man breu ka ba don ha Dhaka. Menteri Ketenat Kampok Yeng jangka Pakistan Khawaja Asif ulakan thok teng ke jingnya selok jangkari Pakistan bat ke Amerika daga bakenok baka Washington ka pendon kam baklai ka Islamabad na ka benta ki jing mentoi bakong san jangka shua bakan no ya ka onda lala ban penurlong ya ki jing temu jangka. Wei unong trei sain Pyrthei basa ha California ula syarai penrem hadu sausnem ban syong ha patok hadin balalap baula le menle kum unong trei bari jongka People's Republic of China bat ban penki ya ka sain hima sima ha gari United States. Ke North Korea kalau ong baka projek Shnaying kepala sedang bantai ya ki Sanpo Hajar Teli Jakarta ha Pyongyang on sa pendep no shen shuaban pelongi ke jingalang jong ke party haga bekut jong uni bunai. Kaying dorbar House of Representatives jong ke United States kalau menjur ya ke ain ke ban penbor ban kendat no ya ke China na ke jingbei pisa bahe ha ke Pyrthei lada ke Beijing ke bu jingma ya ke Taiwan. Kita kilong kimat ku blai.